उदालगुरिनि रजागराव बिखा खांग्लिनाय जाथाय। बानजायदोंमोन हाबा, नाथाय न'आव जोंबाय मांखरनि अर। नखराव दायो हाबानि रंजानायनि सोलायै दुखुनि साया साग्लोबदों। हाबानि नखराव जोंनाय अरा सोगाबदों रोजा रोजा सुबुंफोरखौ। बिब'नि हाबानि सानावनो बिदाय लाबाय बिफंआ। बे दुखुनांथाव बिखा खामग्लिनाय जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रजागराव। रजागर धरमजुलिनि बिब'नि हाबायाव मुखुब जादोंमोन बिफंआ। हाबानि खामानियाव ओंखारलांदोंमोन बिफं सुदामा राजभरा। हाबाजों सोमोन्दो थानाय खामानि फोजोबनानै न'सिम गिदिंबोफिननाय समावनो लामायाव जायो बिखा खामग्लिनाय दुखुनांथाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। रजागराव दुखुनांथाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो सुदामा राजभरनि। जाब्रबथायाव थैनायखौ बजबना लानांबाय हिनजाव गोदाननि बिफं सुदामा राजभरा। সুদামা ৰাজভৰ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত নাই। আচলতে আমাৰ ভাগিন পূজা ৰাজভৰৰ বিয়া আছিলে 14 তাৰিখে আৰু সেই 12 তাৰিখে বিয়াৰ মানে কাম কাজৰ বাবে ৰাজাগড়লৈ গৈছিলে আৰু ৰাজাগড়ৰ পৰা নিজৰ পেহেকৰ ছোৱালী এজনী ভণ্টিও লগত আছিলে, বাইকেৰে গৈছিলে আৰু আহি থকা সময়ত বিদ্যুৎ পকী খুঁটাত বাইকেৰে তেওঁ মুখামুখি মানে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় আৰু তাতে তেওঁ গুৰুতৰভাৱে জখম হয় আৰু ভনীজনীও জখম হয়। যদিও আমি তৎক্ষণিকভাৱে আমি গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ চিকিৎসাৰ বাবে, কিন্তু 14 তাৰিখে বিয়া আছিলে পূজা ৰাজভৰৰ আৰু ঠিক সেই 8 বজাত আমাৰ দুখৰ খবৰটো আহিল। আমাৰ মাজত সুদামা ৰাজভৰ নাই এতিয়া। फारसेथिं न'आव जोंदों गोथार हाबानि मण्डपाव अर। गुबुन फारसेथिं जोंदों हिनजाव गोदाननि बिफं थैनायनि सिता। बिफंनि सिताया बिब'नि बिखा बिख्लो रोहो रोहो खामग्लिहोदों। এফালে চিতাৰ জুই, এফালে হোম যজ্ঞ। আচলতে এই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ আমি আগতে দূৰ দূৰণিবতীয়া আমি দেখিছিলোঁ বা টিভি সংবাদ মাধ্যমত দেখিছিলোঁ, কিন্তু আজি বাস্তৱতে আমাৰ ঘৰতে এই সমস্যাটো বা এই এনেধৰণৰ যি পৰিৱেশ হ'ল সঁচাকৈ মনত ভাঙি পৰিছোঁ আমি। লগতে গোটেই গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে দেখিছে, সকলোৱে আহি সুখত চাহ পৰিছে, সকলোৱে মানে চকু টুকিছে। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ যি নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ খেল আচলতে সঁচাকৈ এনেধৰণে হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু একেবাৰে সঁচাকৈ দুখ লাগিছে। दुखुजों बायग्लिदों हिनजाव गोदान एबा थैनाय सेंग्रानि बिब' लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा। सहायनो हायैयाव दुखुजों बायग्लिदों। बिब'नि गोथार हाबानि सानावनो बिफंनि दुखुनांथावै थैनायाव नखरजों लोगोसे ओनसोलनाङै दायो दुखुनि साया साग्लोबदों। उदालगुरिनिफ्राय खौरांगिरि शशांक शर्मानि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड लाइभ 24।